Менә без сезнең белән хәтер көнендә үзебезнең Казан ханлыгын басып алганда халак булган милләттәшләребез, ватанпәрвәрләрнең, дин кардәшләребезне искә алып үтәбез. Biz özümüzün devlet çelegimiz bulgan, bu devlet çelegimiz bugün Tataristan kadar güne değil, Fransız devletleri kadar bulgan. Şunday devletni, şunday ma'rifatli, şunday barlık bilen örnek bulup yaşayan dereceli devletimizden kulak kakkanbız, anı zoyganbız, bütünler tartıp algan. Demek ötkenlerini barlav, iske alu, bizge gıybret için kirek. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamidah. Allahu Ekber. Ничек Сейчас, если сломать, кто будет ремонтировать? Никто не сломает там. Гордость есть за татарскую нацию. Есть, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Үзеңнең ризалыгың өчен килдек, я Аллах. Дуа кылырга, синнән сорарга, я Аллах Раббил Галәмин, шәһидләрнең рухларына дуа кылырга килдек, аларның рухларын шат итсәң иде, я Аллах. Безнең милләтебезне берләштер, динең тирәсендә, хакыйкатьтә, я Аллах Раббил Галәмин. Үзебезнең дәүләтебездә, я Аллах Раббил Галәмин, хуҗа булып, үзеңнең кушканнарыңны үтәп, үзеңнең шәригатың белән безгә яшәргә насип эйлә. Амин. Ya Allah, балаларыбызга хәерле киләчәк бир. Кыю огланнар бир безгә, я Allah. Үзеңнән куркучы, үзеңнең юлында булучы нәсел нәсәбәт калдырган насип эйлә. Я Раббыбыз Аллах, безгә хәерле патшалар бир. Иман тауфик нигезендә, ислам нигезендә шәригать белән хөкем итүче, гадел булган патшалар насип эйлә киләчәктә. Менә бер ел беренче тапкыр безгә хәтер көнендә Dil turunda söylememiz dediler. Din turunda söylememiz dediler. Sümbike manaraya suyanda dua kılmamız dediler. Millet turunda söylememiz dediler. Kadirli Tatarlarım, şuşular turunda da söylemeyiz. Biz nerse turunda söyleşiksin. Bu bit bizning eng o'zagimizni üzgen aybirler. Dilimiz, dinimiz, milletimiz, devletimiz. En zor baxetsizlik qachon türeler bilen milletimiz birden bulmay. Bugün de bizge en zor sırav, en zor magana, bütün aybirini, bütün işini, türelerini hem özümüzün milletimizni birleştirge kirek. Birdemlik kirek, hem bir tilek bilen işlerge kirek. Eğer de biz özümüzün hocalarımızını şu ağır vakitte küterip almasak, onlara yardım etmesek, milletimizni yetiştirganda bu kişiler bizning en kadirli kişilerimiz deyip anlatmasak, bizde işanış bulmasa, nişiksin biz Urus devletine, Urus hükümetine karşı duralırız. Tatarlar sabah alırga teyiş. Mına 1552 yılғы faciga. Ol bizning en zor sabahımız. Unutmağız dilimizni, unutmağız dinimizni. Yok ölmesin, isen kalsın. Hizmet sügen tıynak millet. Dua tursun bebilerde, imin tursun evilerde. Menge ömür etsin. Hizmet sügen gurur millet.